Avuxeni inhlekani riperini swi ta hi ku mi langute channel nkarhi munhu or video leyiwani nkarhi munhu. Ni la ku vulavula hi mhaka leyi. Ni la ku vulavula hi xin'wanakaji or xidudwani or xidajani van'wana va xi vitana zombie. Xana xi lexiya xi kona na? Xi lexiya xi kona ende xi lexiwani vanhu vo tala van'wana va xona va na xona van'wana va hava ende xi lexiya or xi lexiwani a hi xona xo mi ta kuma xi tshama xi ke xi heta maxaka xi ke xi lava ngati. Lexiwani mi kuma ku loko xi ku xi twa torha or xi ku xi twa ndlala demosi ya swona swi lava swiharhi swo karhi. Xin'wana kumbe xi ta ku byela ku okay mina ni lava nyama ya ndlopfu, xin'wana xi ku ni lava nyama ya nghala. Swi ta hi ku laha mi nga xi landza kona mi nga mi ya xi xava kona ka n'anga yo karhi yona yi ta fika yi mi byela ku okay lexiwani xi lava xiharhi xa so mi fanele mi meka xona mi xi phahlela hi xiharhi xa so. That's why mi kuma ku tifamily tin'wana loko ku phahliwa va phahla hi swiharhi swo karhi va nge phahli hi swilo swo fana or hi swifuwo swo fana ku phahliwa hi swifuwo swo hambanahambana swo ka swi nga fani. Mi kuma family yo karhi van'wana va ku hina hi phahla hi mbuti, lava va ku ka hina hi phahla hi homu, lava va ka hina hi phahla hi nyimpfu, lava va ka hina va ku hi fanele hi lava xiharhi xo karhi ma twisisa hi tirhisa xona loko hi phahla. I ku va xichumuliwa loko va yini va ya va wu xava or kwala va nga wu landza kona ku va wu kota ku va hlayisa kwala mutini kwala mutini ku swi kota ku famba kahle. Xi lava nyama ya so or nyama ni vulavula hi ngati ma twisisa xi lava ngati ya so xi nwa yona. Se ende xi lexiya a hi xona xo mi ta kuma ku xi heta muti or xi heta rixaka ra muti walowo or vanhu va clan yaleyo. Loko ni ku clan vo tala va ta ni twisisa. A hi xona xexo mi kuma ku xona loko nkarhi wu fika va ri hi December ka phahliwa. Loko ku phahliwa va vheta va swi tiva va lava muti walowo or clan yaleyo ku okay fanele hi xava xiharhi xo karhi ka ha ri January or February ku hi December hi va hina na xona hi ta kota ku phahla. And then mi kuma ku van'wana va vona na loko ku yiwa a vanhu va kuma mintirho kumbe va ri na ma-business nyana ku va loko a pfula business u ta fika ku okay vakokwani ni la ku pfula business vakokwani va ku hayi a ni wa swi ta ku la kaya ku na xixo saxi ku na nkulukumba loyi a nga hi khoma. Se loyi ku va business ra wena ri famba kahle i fanele i n'wi phahla hi homu ya njhani or i xava mbuti yo karhi or i kuma xiharhi xo karhi. Kumbe loko u keri i kume ntirho kwale joni fambe ya tirha n'hweti mara i swi tiva ku loko i vuya or hi ta va byela after 2 months or hi December i fanele i xava mbuti or homu or nyimpfu ku ta phahliwa hi khensa mikwembu ku wena i kume ntirho. I ta vona xilo lexi ta ku protecta ni le ntirhweni. I ta vona xilo lexiya na business ra wena ri famba kahle. A rona business lero na va matiko va ta hlamala ku hayi business ra Muyisa leriwani ra chavisa tanihileswi mi swi vona ku van'wani ma-business ya vona ma chavisa no chavisa ku va kha va tirhisa swo karhi swo huma ndlelweni lavo heta maxaka. Lexiya a xi heti maxaka. Lexiya mi nge twi va ku xi heti maxaka or yinini. Vanhu lava nga na xilo lexiya ka muti walowo hi lava va kuma ku loko ku loviwa kwala mutini ku va munhu wa kona va a vabyini kumbe mi swi twisisana n'wini ku i mavabyi lama nga ti talela kwala misaveni. Mara a hi rona rifu leri ro mi kuma ku lembe na lembe ri hlamarisa va matiko or every 2 months or 3 months ka fambiwa kwala mutini walowo swi hlamarisa na va matiko. Swikanyana leswiya a swi laviwa na ngati yaleyo. That's why mi kuma ku tifamily tin'wana loko n'wana e ya ku tatiseni e ya fika xi tatisa ku na ku ta ku xi va na matimba ngopfu xi va strong ngopfu swi kota ku nyanya. Ivi mi ya ku mi ya tatisa hi xixo karhi mi ku mi ya tatisa ivi loko mi fika kwale ka tin'anga tetiya ta swingomatanda tetiya ta vun'anga lebyi bya ma-cardbook swi vula ku hi van'wanyana or vun'anga lebyi byo khensa xi ku byela xi ku wo tatisa hi ngati ya munhu because xi ri xi karhele hi ngati ya swiharhi or ngati ya swifuwo. Mara kuma ku laha mi nga xava kona va te lexi xi hanya hi ngati ya swifuwo or ngati ya swiharhi ivi wona ya ka un'wana i fika yi tatisa. Na xona xa kwata loko xi kwata xi to famba ende loko xi famba xi vuyela kwale xi vuyela kona xi ya byela n'winyi swa ku heyi phela vanhu lava na va ha nyiki swona leswi nge te nyika swona. Mi to vona rifumo leri ri mbumburuka or sweswiya swa mintirho mi kuma ku vana va helela hi mintirho rifumo ra mbumburuka everything hinkwaswo. Ivi mi kuma ku loko mi famba mi lavisisa va ku hayi laha mutini vakokwani a va ri na xixo karhi lexi a xi mi hanyisa ku kota ku tlela ku dyiwa laha mutini n'wina mi ya xi tatisa yini hi ngati ya munhu ende xilo lexi a xi nga lavi ngati ya munhu ma vona. Se swilo leswiya vo tala va vona lava nga na swona mi kuma ku
swi swa kona la mutini wa kona swi swa kona swi famba kahle ku hanya vutomi lebyi bya normal na munhu wa kona loko a rana business i rana business ra kona ri rana kahle mi nge twi na siku na rin'wana business ra munhu leri ri wini loko ti ku December or swi ya hi vona ku va phahla rini va phahla mikombo ya vona ku nwa byala va aka tiko va ta nwa byala no makhelwana ku tsakiwa ku ndasa mi nge twi after masiku manharhu or munhu ku lova munhu because xidajani or xin'wana kaji xi hanya hi ngati ya swiharhi or ngati ya swifuwo lava va vona ku va tirhisa ngati ya swiharhi or sorry lava va vona ku va tirhisa tingati ta vanhu a xi last xi lexiya xa lan'wa xi famba xi vuyela ka vinyi va xona xi kwata ivi loko xi kwatini a ni Xitsonga xi ri mufu i famba na swa yena se na xona xi to kwata xi teka xi xa swona swi famba ma ni twisisa se na khensa ku va mi langute channel mi subscribe channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana danke